kuhatinda. Ukibona kuri screen yawe uhita ubona ibyo tugomba tuganire, yaba muto yaba ukuze. Iyi filime ashobora kuba ayizi. Izina sirindi ni Squid Game. Reka tuganire, ntabwo nza kuhatinda kugira ducunguze umwanya umwete dukubita tubangura. Nibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore tujane 5/5. Reka ndabahe ibisobanuro bihagije. Niki gituma abantu benshi baraba iyi filime? Ega hoba hari imbaraga zoba zihishe inyuma y'iyi filime? Ushobora kuba wibaza ico kibazo, ariko ndahari ndaguha ibisobanuro. Muri kumwe na Nuja Entertainment, channel yacu ariyo yanyu. Squid Game ni filime y'uruherekane yo muri Korea y'Epfo yakozwe na Wang Dong-hyuk, akaba ari nawe wayanditse ndetse akanayiyobora. Ibisobanuro bigufi kuri Squid Game yasohotse kuwa 17 2020 kuri Netflix. Uko imeze ni inkuru y'abantu Kateresase Nkansisi bafite ibibazo bikomeye by'amafaranga, bahamagarirwa kwitaba imikino isa n'iy'abana, ariko harimo ingaruka zikomeye cyane. Utsinzwe urahita apfa, utsinze agenda ahabwa amafaranga menshi cyane. Yereka ubuzima bw'abantu bashobora gushigwa mu bibazo bikomeye biterwe n'amadeni baba bafite. Ikoreshwa violence, ubugome cyangwa nko kwerekana ukuri kw'isi dutuyemo. Wayanditse ni icyamamare musanzwe muzi nka Wang Dong-hyuk, avuka mu gihugu cya Korea y'Epfo. Ibyamamare byayihuriyemo ni Lee Jang-ji na Park Hee-soo na Jong Hyo. Squid Game yabaye seri ya mbere yarebwe cyane kurusha izindi ku isi yose mu mateka ya Netflix. Abantu barenga miliyoni 111 harebye Squid Game kuri mu minsi 17 yonyene kuva isohotse muri 2020. Muri rusange yarebwe amasaha arenga miliyari 64. Mu mezi make ya mbere ibihugu birenga 90 cyiswe Squid Game ku mwanya wa mbere kuri Netflix. Ibi byayihaye izina rya seri ya mbere ikurikiwe cyane mu mateka ya Netflix, kugeza ubwo yongeye gutuma Netflix ironka inyungu nyinshi, ndetse umubare wabiyandikisha abasubscribers bariyongera cyane ku rwego rwo hejuru. Ubuzima bwaranze abakinyi filime, two kwibanda ku mwanditsi wayo ariwe Wang Dong-hyuk. Yavuze ko yanditse Squid Game mu myaka 10 iheze, ariko igitekerezo cy'izina yaragitanze kuva 2018, igihe nyaco cyo kwicara akandika script, inkuru yuzuye. Cyafashe ibyumweru 6 kugeza ku mezi 6 mu ntangiriro. Yakomeje kuyivugurura, kongeramo ibice no guhindura ibikenewe mu gihe cy'imyaka myinshi, bitera nuko abaterankunga bayitiranyaga. Yigeze kuvuga ati, I wanted the first draft in the matter of weeks, but it took over 10 years to finally make it happen. Muncamake, igihe yanditse draft ya mbere ibyumweru bike, igihe cyose yamaranaga igitekerezo kugeza imyaka 10 irangire. Ubuzima bwa Wang Dong-hyuk yahuye n'ibibazo bikomeye mu bwana. Ubukene bukabije. Yakuriye mu muryango w'akazi gaciriritse muri Korea y'Epfo, aho kubona amafaranga byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Mama we yakoraga amasaha menshi kugira ngo ashobore kubona ibibatunga. Ubuzima bwo kurwana n'ubusumbane. Yakuriye mu muryango udafite ubushobozi, mu gihugu kirimo ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene, bikamwereka ko imiterere y'isi ikabije. Kwigira mu buryo bukomeye. Nubwo yari umukene, yakomeje kwiga akoresheje bursa scholarship kugeza aho yari yinjiye muri Seoul National University, ishure rikomeye muri Korea y'Epfo. Muri Seoul National University SNU ni imwe mu mashuri makuru akomeye cyane muri Korea y'Epfo no ku rwego mpuzamahanga.
yashinzwe 1946 mu gisagara cya Korea y'Epfo mu mujyi wa Seoul. Ni iyo twovuga yuko ari kaminuza ya leta public university, uburezi n'ubushakashatsi, ifite amashami menshi arimo ubuvuzi, ubugenge, amategeko, ikoranabuhanga, imibare, ubucuruzi n'indimi n'ibindi. Izwi cyane mu bushakashatsi n'amasomo yo ku rwego rwo hejuru. Ifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri barenga 27,000, harimo abasaga 20,000 bakomoka mu mahanga, abarimu barenga 2,000 bafite impamyabumenyi zo hejuru ku rwego mpuzamahanga. Ikunze kuba mu myanya ya mbere muri Korea y'Epfo mu bipimo by'amashuri University Rankings. Yaba mu mashuri 50 ya mbere ku isi mu bice bimwe bimwe by'uburezi n'ubushakashatsi nk'ikoranabuhanga, ubuganga n'amasomo y'imibare. Ifite ubufatanya n'amashuri mpuzamahanga nka Harvard n'izindi. Kaminuzwa igizwe n'ibice binga aho twokwita Gwanang Campus, aho amashami menshi yigira ahantu nyamukuru, gutoza abanyeshuri b'abanyabwenge bafite indangagaciro kandi bashoboye kuba abayobozi ku isi y'ahazaza binyuze mu bumenyi n'ubushakashatsi buhanitse. Kwiga muri SNU bisaba amanota meza cyangwa ururimi rw'icyongereza cyangwa ururimi rwo muri Korea rukomeye. Ikibazo benshi bibaza ni gute iyi filime ishobora kurabwa n'abantu bangana uko kuruta izindi zose kuri Netflix. Hari imbaraga z'umwijima, ibyo twokwita dark elements, ziri muri Squid Game zituma abantu bayikunda cyane, niyo ziteye ubwoba. Ubuzima bwo kurwanira kubaho, abantu barashira mu bibazo bikomeye kugira ngo barakoke, bigatuma urebye yumva ashobora kwisanga mu mwanya wayo. Ukuntu amafaranga agenga ubuzima bw'abantu, filime irerekana ukuntu abantu bashobora kugurisha ubugingo bwabo kugira ngo bigure amadeni, ubukene cyangwa inyungu z'amafaranga. Ibi bikora ku bantu benshi, dufatiye no mu kubaho ku isi, dufatiye mu miryango tubamo, tugenda turabibona. Ubusumbane n'ubutabera bw'ubukungu yerekana ko abakiri bafata abakene nk'ibikinisho. Ibi bisubira mu ntekerezo za benshi kubijanye n'ubusumbane, kubijanye n'ubusabane no kudakiranuka mu buzima, ububabare, umwijima w'umutima no guhitamo nabi. Ikintu giteye ubwoba ni ukuntu abantu muri filime bica abandi batari abansi babo. Ni ubuzima bwo kurokoka canke gupfa. Uburyo ibintu bisanzwe bisa n'ibikinishwa bihindura urupfu. Imikino y'abana yakinwa mu buzima busanzwe, Red Light Green Light, ihindura iyicwa, bituma urebye hagarika umutima ariko nonaha akomeza gukururwa. Icyo nicyo kibazo twari twibaza, ariko by'ukuri hashobora kuba hari imbaraga z'umwijima zibyihishe inyuma nk'uko tubibwirwa no mu ifilime. Nawe ubwawe iyi filime ushobora kuba warayirabye aricyo cyaguteye kumviriza aya makuru. Mwari kumwe na Nuja Entertainment. Mukore subscribe kugira ngo tugenane 5 kuri 5. Uje no muri commentaire ushyireho intererano yawe, kuko turabiha agaciro. Ni inyungu kuri twebwe, ikaba n'inyungu kuri wewe, kuko turi mu muryango umwe wa Nuja Entertainment. Tubabwira tuti ciao ciao, turabakunda.